Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba Adalbert nangrum ula resign no kum MLA jong North Long constituency hagajanmi jong khar artri ukulalingkot arajar arpulai ula IT ksiti rasain sya ulampang gayeng dorba thau ain gejala uba medba lingdo uba Adalbert penyeso sya kaseng Voice of the People Party hagakhan rutri ukulalingkot arajar arpulai hagajialang ba jong kate kaseng kabalong Hamadan Puluh. Kawi nakadaw ko lang ba ni don ro akajing perkaya ang election ti hoy ni tip ni don tagi anti defection law ndai kam attract nam ta junga ba represent 100% mo kumulun MLA tadi nga sode hi kam tam madan bijing temu ya ka ba nganrum ban penyesno pat sakawi pat ka party ka bang tip ro ka Voice of People Party tadi halor tanong rim ngakwa ru ya ka ban penkuat jadi nak ni kau ke parti ke bah ngajob kum UMLA nak khnam ti deh lo tanong rim on matanda karsen sih kum bakalong kandai lah mondi kan riu tarik ti badau bani kong ngasmo ban aingu yo blay nubun thau pula ai kalat dia bah lembak kipai ba ke bah la ai ngak jingjob ani ka kenti jongka arja khaprang bangala persang leibor ibu kumlo ban trei ya ka kamram kana deiti ka ba la bershat alo jong ekonomi khmat ban pendat hok la jong jing sakri la ka development apo constituency bar kum ju eki issues ki ba partene ki bari ki partene issue khamtam jong ka state ni la persang ban pendat hok jong kamram ti masngo ya bang de ban ya la ban ai khuplei nam te ki pai ba la da ban ai ki jikersan ti pai ba rong scam kenum dor no ke jing so benyau ke jing so donong mo le ini long I por batang sibnai tam agwan complete no pat ya ka jinglong MLA tin re ngalapan simpan ikarai ko mga pau baka di kadaw nam ta mga create man room sa Voice of People Party ngarumla man poi pat sa thong kan don jipon dero tanore mo ibram ke jing karmen lembaga ni kaseng VPP bagi nang la yang pan penting pak di isu hadian bagi job ada pai ba event lembaga mon jong play kanong rim kaba pi kaba kong sandu kalong ba ngidong kam ban par scam kanong rim pan treistom dengan ngit scam miru ba ngade ubrio ba yang kanong rim bat uba keren ru kanong rim ngit scam pai ba kinum ino ai ru ya jing job ani kenti ha bang nai kular ru panai pandabok na jong kamram kedeiti par ke jing kli pi ngadon ke jing anglon kumong la perum ngalasim ke jing kli dia ban room sa politics ngarus na marjar khandai kum MDC tengah persang hi ban pat scam ke nong rim kramda pai ani kerja no na kanong rim ke bangala depan pan pau syaki pai ba lembagi rencana election mga sayo ke jing job na du tiki por ba de halor tanong rim ke ba haswa ya ke ban sim ni karai bila ngangit scam ba baro mo ngetip ya ke jinglong juman aku bedai bar ka khnam tin ngadap ka jing sungu ka bakrau ka ba jing sha ka ba kani ka party kani ka pure indigenous party mo ka party trairi ka ba na so sorong ba kami na constituency ka bang idon ki mix population but ki perpau ya ta ka jing priang ka jongki rei nama ki daw pat ka ba don ka jing korum karam na sungu ya ban pulu di kapur ban ya le thma hapo kanong la ya kaban pediak jadi halor tanong rim ka bakong sandu kalong bakum nung idong kamban fokus siki kam ki pa khmat khap ta be ke bedai na ka banta ke jinglong jiman ju kastit ki isu babon ba tira ding isu bun kam tang kabangin ya le mangi para mangi hapo asmo ba kanong yarap inga pa man poi saka thong de halor tanong rim tengah perkat pada syuaban sim karai ngada pan terwai ladi siki wei pat ki political parties haswa ya kabangan sim karai balanu ngan rung pat ban join
officially par sa VP ti kumaki parti boro mo ngala pan pau ngala ong bala da ki kwa ban simenga la da ki priang to priang le me ki nongrem ki bangadon ten ri bobor par ki sim la pai sho pat sa kata ka jing ya keren de lor ta nongrem ay hap jumut kawai ka jumut kawai ka jing perkhat ringkat par ka VP po jalam di bar dan mila pasai mo di examali beri ru presiden jon ka seng ma sudon kata ka jing kermen namar ba ha ka jing perkhat ka jong ka jing lenti ngalai i ma bisar babun sing la sio job tanggal election bakla kot no tanggal election regim kwa ban pelong len ai ya ka jing kersan ka bagi pai ba kila ai ni kwa ban mentoi ka votes ka jongki ban ngi kwa ya ban pendep ya ka ban pen orlong ni ta ki jing temu ka bangi lakular ri pai ba kumlo ba de kon ye ta ki jing dokam jo ka state i di adin prap nai adin baklat no i ia mali bulan borom napo Sheila constituency i ba Don Kupar Roy adin ba mai la klat no te kalong vakan the seat as speaker ti ki por ka don pa ka jing penbet ka dong ka jing ya terwa na tu ba kumlo man rung sa government teng ara da ka issue ka belum clear cut condition ni government lembaga reservation ka state reservation policy ba kumlo ban review ban revamp no dia lo tanong rem ka ba makiru ki priang yang asa government ti de halor ta kanong rem ka ba ngarung pa sa government hati ki por but play ini ki issue ka ba ngalabu akhmat pa ba mo ti ngatrai ki pa ba hidu ken bisar namar ngam simla bitri ki lan ban set kala ki but ngadai ubriu ba ngampat jukriya na constituency ngampat jukriya ru na party mereka dai kadon pat kadau ko bang haban mi na khanam mereka bang nongrim pa ngayo ban kit lang ngayo ban ra lang bar ka baru ngadai ubriu bang pat jukriya na nongrim na ngadai ban yang rang ba marwai po ka assembly hapleng ge jekran ni ki yaki isu bo peru ngala yang wa ngadon lang ban government ru haban ban kren pen pau ya ta ge jing persya cuma umdai government re yaki policy rekam